جبريز محمد كايا سروكي اوديا بازرگاني و پیشسازی آمده بپرسم نها میوان ميا دم باش بريز كايا تو بخيراتي روداوي براستی سالانه آگر بوان دوران دکوش برکو سپاس دکم ویدر خانم دم باش بله او دور ناوندین چاندنیه نه مردین دشتا آمده دشتا روحایه لی ناوندک بریکو پیک یا ومراندنا آگر کو هلیکوپتر جیته ده هبن بالفرین آگر ومراندن جیته ده هبن بقاسی کو ام دزانن نینه چما نینه؟ یا راست بخوازی لترکیه سالن داوی هم لحرم آمه هم جی لحرم دریا سپی و اگه لگل آگرین دارستانه یعنی هلیکوپتر و بالافر که هبون تره نکرن و که ما سیاوان دیار بو به تایبتی لدیار بکر چنار و مازه داغیه او آگرین که درکتن او راستی جی درکت هوله که نها دست وزارت دارستان دا بقاسی هم دزانن هفته هلیکوپترین آگر و مراندنه و بالافر هنه لی بشکه گرینگ یا وان یا جانکار بجن تمامی وان نل هرم منه و دوای آگر داویدا جی دیار بی که عزمان و چه دستوردان نهاته کرن مداخله نهاته کرن و او هوا هونگیک دوی بویاره دا نبو بگشتی جی لآگرین دیاربکر و مردین دا وکه وجهانی زمان به هشک سالیه را و به تایبتی و ام ببجن جرخانه یا خطین الکتریک یا وی هرمه 40 سال نهاتیه نوجن کرن او جیش بو آگران مترسینه و به وی آگره انجی او نزدیکی 10 آگرین بچوک جی و گهیشتم بردست ما خبر مجد چه بون هبون و جالیه وان مروفین لحرم و هاتبون و مراندن مخابن افرس کرک هنه لگل وی آگری ما سری وزارت دارستان و چاندنی دا ام دزانم که انبار دخلودان یا ترکیه کونیا و باشور روجهلات هرما باشور روجهلات و پرانیا دخلودان لوان هرمان ته برهم آنین و بهشک سالی و دما جرخانه خط الکتریکی ام دفکرن اف مترسی بردوام هیا ما سری لوزارت دارستان و چاندنی کرکه لهرما مجی ناوند که خالک و مراندنا آگر یا عزمان ف به آوا کرن و انجام وی آگر داویه جی لبر چاوه ما بله برز شارداری جی هنه لوان دوران در فتین وان تیمین وان ین آگر و مراندنه هنه تو آستنگک لبر وی که هیا شارداری هلیکوپترین آگر و مراندنه جی دابین بکن هون دزانن 8 سالن لهرم ما شارداری جالیه قیومان و جالیه پارزگاران و تیم بروا برن با آوایی که دمام و دیگرن و تماشا دیکن یعنی شارداری ما دبن کنترولا یعنی دستلاتداری ناوندی دابون هرم ما هم هرم که چاندنیه و مثلا هشک سالیه جی 3 سالان 4 سالان جاره تو روژاوه دوی افتش انقره دا بکرن لی ایرو لافج دمکم گیشتنه
گلو شارداری ما دکارن واتشتانا بکن دم عمل داخویانی شارداری مدنرن که اتومبیلن وان و کلو پلوان گلک کمن که نکارن آگرن لحره ما خواه امرینن ام نزاننده بچه وان گنجاو و آن نه گنجاو و دکارن هلیکوپتر بکرن آن نکرن yani az demek ki vusada az dibêjim ku bi biçeyekê wisa nikarin helikopter û balafran dabîn bikin divê ev tişt aliyê hikûmetê ve û Wezareta Daristan û Çandiniyê ve bêkirin. Dibe ku di nav demê de di nav pêvajoyê de ew bo şaredariyan bên dewrkirin lê di nav awa medam dema dinêrin divê ku li cihekê wisa bêdanî ku nav saeteke de bigêjin vê herêmê. Ew jî her girêdayî we ye. Waliyê Amedê xanenişîn bû êdî wê biçe daxwaza gerdenazadiyê li we kir got heqê xwe me helal bikin we jî got em li te helal nakin em te hewaleyî Xwedê dikin. Çima we heqê xwe lê helal nekir? Pêwendiyeke çawa di navbera we de hebû? Ya doğrusu ya rast tabii ki burada biz elbet me li wê derê çalıştığı süre içerisinde ew di dema ku li vê derê xebitî me îro bi seranavan eşkere kir ku me çima heqê xwe helal nekiriye ji bo aboriya û bazirganî û geştiyariya vî bajarî ku pêş keve û pêngavên bên avêtin me gelek caran jê re gotibû lê mixabin di van mijaran da ev xebatên pêwîst me nikaribû bikira hem parêzgarî û hem jî ber ku şaredarî jî weke qeyyûm dibin destê wan da bû li vî bajarî ew projeyên girîng ên ku me dizanibû pêngavên pêwîst nehatin avitin ev me yek bi yek seranavan diyar kirin eva ne dilxweşiyeke di encamê da divê ew tiştek bêzanîn ku eger hûn hem li bajarekî parêzgarin û hem jî weke qeyyûm şaredarê wî bajarî ne divê hûn bi mirovên wî bajarî ra bi saziyên sivîl ra bi rêxistinên din ra pêngavên pêwîst karên pêwîst bikin ku ev bajar bi pêş keve bikare berike beriya bajarên din bike eger hûn van pêşekiyan van pêwîstiyan li gor xwe diyar bikin şansê wan nabe ku hûn hemû tiştekî bizanin me bi israr û rijd 2 salan ev tişt jêra gotin û anî ziman lê mixabin me diyalogeke pêwîst di navbera me da çê nebû ew bürokratên ku hatin li vê derê kar kirin ku va herêma nizanibûn ew şansê me nebû ku em bi hevdira kar bikin me daxwaz kur ki li herêma pîşesaziya yekemîn duyemîn û sêyemîn di nav bajêr da mabûn me di dema parêzgarê pêş da me demeka kariya guncav dît me cihên ersayan diyar kirin erdan diyar kirin û em me pêngavên girîng jî avêtin lê ev parêzgarî ji bo ku ev herêmên pîşesazî li wan deran bên ava kirin rê neda divê ev bo va tiştana ji bo veguhestina pîşesaziya herêmên pîşesaziyê parêzgarê pêştir hemû xebat kirin weke gastronomî hûn dizanin yanî yek ji bo bajarê me tiştekî gelekî girîng e hem wezîrê me berê û hem parêzgarê me berê re me xebatên girîng kirin piştira yek hat û rêl bervan tiştana kirin û astan kirin ev ne polîtika dewletê ye ev polîtika û rêbaza wî şexsî ya bixwe ye
مجی اف ریباز پروتستو کر ما گوت که هون بتنه با عقل خواه هون دخوازن وی باجاری بروا ببن و اف تشتوا غلط کر و ما گوت ام حق خواه لوا حلال ناکن اف آرمانچ او بوکه نخواست که تشتن گرینج بوی وی و باجاری بشتاری وی باجاری را بندیار کرن جی لسر هنک خونیشاندانم به کل آمده تینه کرن جبوی پشتگیریا فلسطین ایریش دچنه سر هنک کارگهن بیانی وکه ستارباکسی وکه برگر کینگی دوی درباره ده هونه چه ببیجن اف خونیشاندان راستن درستن یان زیان ددنه آبوریا باجار Ya doğrusu Filistin'le ya rast درباره فلسطین دا درباره و پیواجده ام همو حساس و هستیارن او ظلم و ایشل و داره ام هفوشوین و ام برتکجی نشان ددن او کسک وانتشتانا قبول ناکه و اسرائیل شرمزار دکن لدم اف پروتست و شرمزاری بینا کرن او برتکن دموکراتیک امر نشان بدن دوید او نرازی بونان دا مروف گل عاجز نکه و تشتی نوسان نکه که باندوره لآبوری و گشتیاریا وی باجاری بکه اف سوده ناگهینه و پروتستویان و دوی زرار نگهینه وی باجاری اف تشتی که دمین داوی دا تینا کرن املوان دنیرن ایدی که جحد خواه در باس بونه پروتستویان به وی آوائی تینا کرن اف دکارم ببیجم که خدمت و آرمانجه ناکه تشتی کلوه داره بکرن دوی بسازی سویل بشتار ببن و دنگ نرازی بونام بلند ببن و بچن یعنی ایریشی سروان کارگاهان بکن و خلق الوداره زاروک الوداره رو نشتن عاجز بکن و آزادیا کسین دم بمپی بکن و پروتست خواه بکن اف نشوازه که راسته اف اف ریبازن که چونه سر دو کارگهن بیانی ام قبول نکن و ام ریبازه که راست نابینن ام وکه سازین سویل و هم کم کسین برپسیار لوی باجاری مج وزارت نافخورا راگهاند که اف ضرار دده باجار ما و ضرار دده آبوریا ما و مگو ام تشتم بوی آوایی ام شرمزار دکن و ام چالاکیم بوی ربازی نخوازن ام نخوازن باجار ما وگر ربازن سال نودی ام گلک باش دزانو کلوی باجاری چه هاتن جیان دن و ام ایدی جارا کادن نخوازن افتش دوباره بکن ام رخستن سازین سویل گلکی سپاس برایز محمد کایا سروکی اوده یا بازرگانی و پیش سازی آمده تو میوان مبویی زور سپاس